Kemana ya orang? Ya karena salah ini baik. Kemana jauh lu yang buka duit. Kampung orang kadi warung kau tuh warung. Kan buka duit. Isuk ngadaran cau baik sedang monyet. Emang begitu dong monyet iyo. Jangan seuna bae. Gua banget sih ada monyet. Ngalunjak kasep banget aing meda. Kasep banget dia, dong bapak dia banget bapak dia gedong beru. Itu nangan bapak aing. Tuh emang gitu iyo. Sekian emang tadi kayak bapak dia itu. Sistem pelit truk meran duit. Besok jadi anak laknat, pemali. Digan dari Gusti Allah dia. Kitu atuh aing tadi si igen dari beneran. Bawa burung aing minta duitnya. Oh, tanggu aing nang dia. Aing berduit moalnya bapak aing sistem pelit. Sekalilah gejal bae. Beh, ya kehidupan kitu dasar buat duit ieu beh. Dengan jual tahu ja ngaruh keneh ieu waduh. Bukan anak hiji kayaknya mendingan dul tedek mantuan-mantuan acan tambah minta duit tuh beh kudu benang itu beh parah. Bapak aing aya sudah dari beraing lah. Pak minta duit pak 2000 buat isupan jajan berapa? Oh bero-bero jeung sorangan jeung bapak ge eueuh tuh nek jual cau ge eueuh tuh ngarorak keneh. Bating beli tamat kamar kene lo duit loba geus nganjang ka anak opat. Boro-boro nganjang ka rang anak opat urusan hiji bae ge lieur kemudian eta urusan 5 tambah bae bencar hulu. Segera atuh bo dan beli tamat duit 2000 dong bae ge. Betul neng naguan tuh bo. Segera yo bangsa aing pelit-pelit amat pandai makelem ku aing yo. Gua bawa pelit-pelit tuh. Ih dia ngalunya kena kolotnya. Kicituan dia ngesab dia sepeda. Alah bodo amat sih kolot pelit ah. Gua kolot pelit-pelit teh. Kan duit bae ge bating duit 2000 dong bae ge. Saya tetanggal amat sih. Minta dutong bae ge. Tadi mau angel-angel ongkos saya keboloon. Yang dahar bae aing mah ieu. Betul geus demo bae di jero yang dahar. Ang satu ang seta. Seta, keur datang ti mana seta? Duit pelit amat seta. Goblok. Woi, Angel amat dia. uang tadi bayar duit. Pelit kalau taing mah. Wah, pelit kalau taing mah. Bayar duit aing minta duit 2000 doang bae ge. Kalau marahan kena aing. Patuh aing ujah dingan. Sanaknya nuja deh yo. Kenapa kena aing? Das segera aing kerariang. Saya ka mana burung yo? Mana? Ulin-ulin na yuk. Ulin teu bawa duit balieur. Mana burung? Geus saya pun ke mana bae? Ih boloon ya yo. Saya yuk. Nih. Woi, lu kalau jalan lihat-lihat dong. Dek kemana dari ya? Balik aing. Hah? Dek lu dari ya? Ayo masuk yuk. Ayo. Ayo masuk. Nek balik lain nek dulu torek lain nek dulu Kadenge ku dia. Mantakan ge nya lamun boga duit mun korek kuping tak rojok ke dia pasti taya sedeki mah ya non bawa. hah nek ising pengen lu puak Dianya. lain nek nyambung kana ieu deui nyambung kana muak deui nyaho nek balik kayak baju ya ayo Rese aing ngomong di sama torek yo. wah badeng udah reklut pada wasit na wah anik tadi wasit ayo tapi kalau nya wasitan ya ini jangan sampai lu Daripada aing minta duit no aing tadi berek kena mau sepeda. Padeng aing karma na bapak aing tadi tah nujah ku bapak aing. Ada boh. Masa depan aing hancur dia mah. Aing kadung aing lujeng jadi deupeut. Beuh, beuh tarang aing meuni beuh lekong dulu. Beuh aing cekan kedung aing kena ieu beuh. Kumaha irok? Aduh, badeng ya karma dina kolot aing.
Nyeri rung aing mantong. Karma dong iman apa paing. Tahu. Nyeri rung aing. Saya balik ke bodet ya, bo. Aing nyeri rung aing. Bawakan sendal aing nah. Gara-gara dia iya. Aing. Aduh, nyeri tonggong aing. Jemureng kena batu. Saya kira lu ngomong.